en welkom by vanaand se program. So, voordat ons begin, gaan ek eers open met gebed. Sluit die oë. Dankie liewe Heer vir alles wat U vir ons gee en altyd vir ons sal doen. En wees ons nou waar ons na die program gaan kyk en help ons asseblief om iets aan te neem, die boodskap te vat en by ons te dra vir altyd. En baie dankie vir alles wat U vir ons doen. In Jesus naam, amen. So, nou gaan ons kyk na 'n video wat die ABL'ers bymekaar gesit het om te vertel van ons 2 weke vakansie wat ons gehad het, wat nie heeltemal vakansie was nie. So Abundant Live went home for 2 weeks and we got back and now we're here today and we just want to share a few blessings that happened in our 2 weeks when we were at home. So I'm starting off and it was an amazing blessing to be back with my youth group Sabbath afternoon. We just enjoy each other's presence and share the love of Jesus by closing Sabbath. So that was something that really stood out and was an amazing blessing for me. Let's give it over to Krajan, where she's going to share her blessing. Hi guys, so my blessing the past 2 weeks that stood out the most was where I invited my best friend to a picnic that my church arranged, and he was not used to that surroundings and the way we do things because he's not in the same church as us. So he actually heard people like greeting each other like happy Sabbath and I hope you have a nice day and it's like peaceful and stuff. And the last weekend we had at home, he sent me a message and said happy Sabbath, and it was like Friday night. He told me happy Sabbath and he doesn't really know what it means, but just keeping in thought that it's my Sabbath and he has respect for it. It's like a huge blessing and that really meant a lot to me. And now I'm giving over to Saskia. Hi everyone. So for me, a blessing that really stood out is as we were doing personal worship or more family worship with the whole family, we were starting to do this book. And it is a book that helps us to invite the Holy Spirit into our lives and into our family. And make it a bit more of a homely, safe place filled with God and filled with the Holy Spirit. And we started doing this, and with the worship group we have on Zoom, they could sense that there was something different, and we even started doing the book with them. And when we had our friends and everybody come over the one night, they told us that there's something different, something really like a very homely atmosphere, and that was something that really stood out for me because I could sense that the Holy Spirit was there. And I'll now be giving over to Tam. Hey guys, so one of the biggest blessings for me is seeing all the blessings in other people back at home, hearing my family speak about how God is working in me, and also listening about how prayer has been one of the biggest things in my family's lives since I've been here. And I'm now going to give over to Peniel. Yo. Hi, everyone. What's happening? I hope everything is good. Well, one of the blessings that I had during the 2 weeks was I actually got an opportunity to go to church and, keep the spirit alive and bring back the church, the flame inside the youth and everybody else in the church. And I visited my barber. His wife was murdered in a gender-based violence thingy. And, it was a very difficult time for him. And I went there to comfort him. And I was actually being a blessing in somebody's life to say, being there for somebody who really needed it the most and who really needed comforting. Though God does the work, it was very difficult for him, but the Lord is still in his side and in our side. Anyway, that was all of it. Thank you very much for watching. Don't forget to like and subscribe. I hope that you have a blissful day and enjoy. So, dit was regtig baie amazing blessings wat ons gekry het uit daai 2 weke uit.
En nou gaan ons dit oorgee na 'n spesiale item wat Monique vir ons gedoen het. Like the woman at the well, I was seeking for things that could not satisfy. And then I heard my Savior speaking, draw from my well that never shall run dry. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. There are millions in this world who are seeking for pleasures earthly goods afford, but none can match the wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. So my brother, if the things that the world gives you leave hungers that won't pass away, my blessed Lord will come and save you if you kneel to Him and humbly pray. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Fill my cup, fill it up and make me Baie dankie Monique vir jou spesiale item. En nou gaan ons 'n video kyk of twee video's wat Engels en Afrikaans is wat verduidelik van 'n projek wat IBL aanpak vir fondsinsameling. Abundant Life 2020 wants to start a new project. We are going to collect 10,000 cans of food or any dry, unspoiled food and distribute it along with the maize flour that is being donated to us every month. We plan to do the distribution campaign in November 2020. We have 2 months to do fundraising for our project that will be done in the Cape. Where will the food be collected? Anyone can donate food. Congregations, businesses, and institutions can help. We want to approach more affluent schools so that they can motivate the children to be part of the project so that each child can donate 1 can of food for the project.
Where will the food be distributed? Our target is the smaller towns, for example, Koelsberg, Middelburg, Willowmore, and Uniondale, and etc. Abundant Life must raise at least 25,000 Rand to cover the cost of distributing the food. This includes fuel, accommodation, and food. Abundant Life is planning several fundraising projects, but the biggest one is the 100-kilometer cycling marathon on the 4th of October 2020. If we can get 25 people who are willing to drive 100 kilometers in one day, and each can get 10 sponsors who sponsor them R1 per kilometer, then we have 25,000 Rand. The Lord has called us in this time to work in His fields, and in the time on the threshold of second coming, we must look after and reach out to our fellow brothers and sisters in any way and in the most creative way with a hand of love. Abundant Life 2020 beoog om 'n nuwe projek aan te pak. Ons wil graag 10,000 blikkies kos of enige droë, onbederfde kos insamel en versprei saam met die mieliemeel wat ons elke maand kry. Ons beoog om die verspreidingsveldtog te doen in November maand. Ons het 2 maande om fondsinsameling te doen. Enige iemand kan ons vir ons kos skenk. Gemeentes, besighede en instansies kan help. Ons wil meer gegoede skole nader, dat hulle die kinders kan motiveer om deel te wees van hierdie projek, sodat elke kind net 1 blikkie kos kan skenk vir die projek. Ons mikpunt is die kleiner dorpies, soos Koelsberg, Middelburg en Willowmore. Abundant Life moet ten minste R25,000 insamel om die onkoste te kan dek vir die verspreiding van die kos. Dit sluit brandstof, verblyf en kos in. ABL beplan verskeie fondsinsamelingsprojekte, maar die grootste een is die fietsmarathon van 100 km. Indien ons 25 mense kan kry wat gewillig is om 100 km te ry in 1 dag en elkeen 100 borge kan kry wat elke R1 per kilometer borg, dan het ons R25,000. Die Here het ons geroep in die tyd om in sy lande te werk en in die tyd op die drempel van die wederkoms moet ons op enige manier en mees kreatiefste maniere na ons medemens omsien en uitreik met 'n hand van liefde. So, as julle voel enigstens dat julle wil help met die fondsinsameling wat ABL nou mee besig is, doen dit gerus, skakel gerus. En nou gaan ons oorgee na een van Saskia se video's vir sy verduidelik van een van ons uitreikings wat ons gedoen het. Hallo almal en welkom by hierdie week se uitreiking. Ons het hierdie week besluit om na Melusi toe te gaan. Die is 'n Christelike gemeenskap waar hulle kos voorberei en kos uitgee vir mense. Soos julle kan hoor, is ons by Melusi self en dit gaan ons vandag 'n bietjie help hulle uithelp met sekere werkies wat ons hier rond gaan doen. En ons gaan julle saamneem op die toer. Soos julle kan sien, agter my het Melusi hulle eie groentetuin. Nou, die groente wat hulle hierso kweek, gebruik hulle om uit te gee in die gemeenskap. Ons het met die eienaar gepraat en ons het uitgevind dat hulle omtrent 180 pakkies 'n week uitgee in die gemeenskap van families wat dit regtig nodig het. Is dit nie net amazing nie? So, ons staan tans in een van hulle kwekery tentgoeders.
Nou, soos julle kan sien, is hier 'n verskeidenheid goeders wat hulle mee besig is om te plant. Hier's van eie, hier's knoffel, hier's blaarslaai, hier's tomaties. Ek weet nie wat as nie, hier's peppers ook, nie die peppers vergeet nie. En hier is verskriklik baie goeders wat hulle kweek. Nou, soos hoe ons besig is om te praat, is Penja daar agter besig om van die saadlingetjies in die goeders in te druk. Kom ons gaan kyk wat doen hy. What are you busy doing? I am actually planting. I don't know what this is, but I'm planting and I'm enjoying it. They say that when you plant this thingy, actually you gotta at least cut just a little bit, and then you gotta make a hole for it, and then you gotta twist the wood around so that it doesn't stick, and then you put it in just after the white part, so that when the roots come out, they can basically put it back in the bed outside, and it can grow in the sun where it's more beautiful and it produces crops. That is beautiful and you clearly learned a lot. I did. Soos julle kan sien, is ons ook ons ook besig om baie goed te leer terwyl ons hierdie mense help. So kom ons gaan kyk wat doen hulle aan die ander kant van die plaas. Aan die ander kant van die plaas kan ons sien dat hulle is hierso besig om meel te verpak en ook melk te stoor. So dit help om van die meelkratte in hulle stoorkamer in te pak en dit raak swaar. Hulle het kratte van 4 liter melk, 2 liter melk, 1 liter melk en dan yoghurt wat hulle alles hierso in een stoorkamer hou. Dan as daar melk vuil is, as die melkhouers wat vuil is, dan maak hulle dit eers skoon voordat hulle dit wegpak. Nou dit is nou nogal next time. Dan as jy saam met my kom, hier is al die spinasie wat hulle vir ons uit die tuin uit gaan haal het. Dan, soos jy hier kan sien, is ons hard besig om te werk aan die mieliemeelverpakking wat Abundant Life in hierdie tyd nou al baie gevind het. Soos in 'n pile. Abundant Life leaves a place better than they found it. That's what we do. Leave the place better than they found it. Well done, guys. So ja, dit was ons uitreiking hier by Melissie vir vandag. Ek hoop julle het dit geniet en sien julle volgende keer. Bye bye. Baie dankie Saskia dat jy met ons gedeel het wat ABL vir uitreiking gedoen het. En nou gaan ek oorgee vir Ivan waar hy vir ons vertel van sy ABL jaar wat hy ervaar het. Good evening, everybody. My name is Ivan Mackenzie, and tonight I just want to share a little bit of my testimony, a bit of where I come from and how the Lord has been good to me, because ultimately that is what testimonies are all about, is sharing about the goodness of God. And so I remember when I was in Abundant Life, and we used to tour and go to places, you know, and you would speak to people about Jesus, and the whole year basically was an experience teaching you how to tell people about Jesus, and you just reap the benefits of seeing what it does to your own life and to the life of the people around you when you do share about the goodness of God. And so it is in that year in Abundant Life where I felt God's calling on my life
to go and study theology, because I knew one thing for sure is that I always wanted to be, since I met God, I wanted to be in His service. But the tricky part is sometimes, where do I fit into God's service? You know, what do I do? What gifts do I have? What talents and abilities do I have? And that's the question that I asked myself. I said, where does God want me to be? What does God want me to be? And it was in Abundant Life that I realized that God's calling for me was to study theology. And that became my purpose, my focus. I wanted to study theology. And then came the second challenge. Now that I knew what I wanted to do, the question is, how do I go about doing that? Because obviously it costs a lot of money to study theology. And so I felt it's worthwhile sharing the fact that I'm halfway through my second year. I'm at the end of my second year. And I can proudly say that it has been the grace of God, the goodness of God that has got me from where I wanted to be to where I am today. And so I just wanted to share a bit of how it came about that I could get this far in my studies. And so I remember when I decided this is my calling, I'm studying theology, I knew I didn't have any money to do it. I didn't know how I was going to do it. So all I had was a dream, and I knew that I wanted to walk with the Lord. And so that's the two things that I took with me. I said, I'm walking with God, and I want to be a theology student and hopefully be a pastor in the Seventh-day Adventist Church. But I needed the money to do so. And now I know that many people think that testimonies are only about, all the bad things that God has saved you from, or the good things that God has given you, and it doesn't always have to be that drastic or that dramatic. It's just the fact that we all, in small ways and in our each individual way, feel God's blessing on our lives. And so that is how I felt God's blessing, because when I got to Helderberg College, where I wanted to study, I didn't have any money. But through the grace of God, the pockets of strangers became my ticket to go study at Helderberg College. So while my family and my friends did the best they can to support me, I still needed more. And that is how God had shown up for me and showed me that this is the path that He had chosen for me, because He had provided everything that I needed to be able to study theology. And so when I got to Helderberg College, I remember my first week, I had nowhere to stay. So I spoke to the dean of the boys' dorms, and I asked him for a place to stay. And he said, basically, there was nothing he could do if I didn't have the money to pay for it. And he said the best he could do was some place a little bit off of campus, and it's not ideal conditions. And I said, I'll make my peace with that, because if it means I can study there, and even if it doesn't matter where I have to live, I'll go live there. And then by the end of that week, I had sponsors coming in, I had anonymous donations, and I was able to live on campus, and I was able to study theology. And so at this moment in time, I'm truly grateful for all that God has done to me, and a big thank you to everybody who has supported me in my dream so far, and to all the anonymous donations and sponsors that have helped on this journey. I want to say a big thank you, and I want to just connect it to a little story in the Bible. There's a story in the Bible about the Israelites and how they were to take down this city named Jericho, and they had nothing, because the Israelites in and of themselves were a very small nation, and by themselves there wasn't much that they could do to defeat a bigger, stronger army. But God said to them, God said that they should march around the city 7 times, and on the 7th day they should march around the city 7 times. And that is what they did. And it got me thinking that God could do such wonders for the Israelites just by them walking and praising Him. And so I encourage you today that when you go out on a journey with God, all that you need to do is walk with God. Be faithful to God. And while you do that, praise God. Praise Him before the walls of your situation come tumbling down. Praise Him even when you don't see any sign that He's going to do what He promised to do. Praise Him even if the opposing side is much stronger. Praise Him even when you're at your lowest. Praise Him, because He is the one that brought the walls of Jericho down, and He is the one that will make a way for you in your situation. So I can proudly say that everything that I've accomplished so far in this journey has not been by my own works. I can't attest to anything special that I have done except for what God has done in my life. And so I am thankful to God. I am grateful
for all that He has done for me. And I encourage everyone to remember these two things if you remember nothing else. If you want to follow God, keep walking with God and praise God. Thank you. Baie dankie Ivan dat jy met ons gedeel het al die wonderwerke en hoe jy jou ABL jaar ervaar het. En nou gaan ons ingaan na ons missielied. Facing a task unfinished that drives us to our knees, a need that undiminished rebukes our slothful ease. We who rejoice to know Thee, renew before Thy throne the solemn pledge we owe Thee to go and make Thee known. Where other lords beside Thee hold their unhindered sway, where forces that defy Thee still today, with none to heed their crying for life and love and light. Unnumbered souls are dying and pass into the night. We go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. We bear the torch that flaming fell from the hands of those who gave their lives proclaiming that Jesus died and rose. Ours is the same commission, the same glad message ours, fired by the same ambition. To Thee we yield our powers. We go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. Oh Father, who sustained them, oh Spirit who inspired, Savior whose love constrained them to toil with zeal untied. From cowardice defend us, from lethargy awake. Forth on Thine errand send us to labor for Thy sake. We go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has power to save than Jesus Christ the Lord. We go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. Dit is elke keer so lekker om na die missielied te luister of saam te sing. Maar nou gaan ons oorgee na Walter Smit waar hy vir ons 'n preek gaan gee en waar ons 'n boodskap uit dit uit gaan kry.
Goeienaand, liewe vriende. Ek hoop dat u 'n pragtige Sabbat gehad het en ek hoop dat u iets in hierdie Sabbat gevind het wat u die krag gaan gee om die week vorentoe te neem. Ek wonder partykeer of ons dit nie verkeerde kant om het nie. Ek persoonlik glo dat Sabbat moet 'n ontploffing wees van die mooi wat ons in die week gehad het. En dat ons deur die week so 'n goeie verhouding met die Here moet opbou en so 'n goeie tyd saam met die Here moet hê, dat ons onsself nie kan keer om op 'n Sabbat by mekaar te kom en mekaar te kan vertel van die goedheid wat die Here vir ons deur die week gegee het nie. Maar so baie keer het ons 'n leë lae week en hoop ons vir die Sabbat om vir ons die krag te gee om deur die nuwe week te gaan. En daarom vra ek wonder soms of ons dit nie dalk verkeerde kant om het nie. Maar nie teenstaande, ek hoop u het 'n goeie Sabbat gehad en dat u verhoudings opgebou het in hierdie Sabbat, dat u saam met Jesus gekuier het in hierdie Sabbat en dat u vervul is vir die week. Kom ons sluit ons oë en dan vra ons die Here se seën op ons gesels vanaand. Liewe Hemelse Vader, ons sê dankie dat ons deel kan wees van hierdie groot familie wat die geheim agtergekom het van 'n Sabbatsrus, 'n 24 uur rus saam met u. En ons vra asseblief Here dat u vir ons sal help om die mense daar buite se oë te kan oopmaak, of hulle in te laat by die geheim van wat Sabbat is. En ons sê dankie dat ons bevry is en kan deel wees van hierdie familie wat Sabbat kan hou. Ons vra dat u, of ons nooi u om deel te wees van ons gesels vanaand en ons vra dat u vir ons 'n seëning uit die woord sal gee. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Wel, liewe vriende, ek gaan vanaand aansluit baie by wat ons hierdie week in die les geleer het. Wat 'n pragtige les. Maar kom ek deel gou met u 3 verse uit die Bybel uit en ons gaan kyk na 1 Johannes 1 vers 5, 6 en 7. 1 Johannes 1 vers 5, 6 en 7. En dit sê die volgende vir ons. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en nou aan julle verkondig. En luister baie mooi. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons dan sê ons het met hom gemeenskap en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Nou hier is my vraag. Ons sien in vers 6 sien ons dat dit sê vir ons, of in vers 5 al, God is lig en in hom is geen duisternis nie. En ons sien hier dat daar geen kontras is nie. Ons sien God is ten volle lig en hom is geen duisternis nie. En dan kom Johannes en hy sê vir ons, en hy bring 'n baie skerp kontras uit in vers 6 en 7. Hy maak 'n kontras tussen, as ons sê ons het gemeenskap met Jesus, of met God, en ons wandel in die donker, is ons leenaars en het ons nie regtig deel van hom. Dis die een kant. En dan die ander kant sê hy, maar as ons in die lig wandel, en dan het ons met mekaar gemeenskap as kerkfamilie, as mense daar buite, as gesin, en het ons deelagtig aan Jesus en sy bloed, wat ons van sonde skoonmaak. So hierdie skerp kontras is, in die lig het ons deel van verlossing, maar in die donkerte is ons eintlik leenaars en het ons geen gemeenskap met God nie. Nou my vraag is, wat is hierdie lig en wat is hierdie donkerte? En ek wil vandag vir u 'n vraag vra, vanaand daar waar u sit. Sou u sê dat u deelagtig is aan God se koninkryk? Is u deel van God se familie? Het u 'n verhouding met God? En as u antwoord ja sou wees, sou ek vanaand vir u sê dat dit is van kardinale belang dat u en ek uitwerk of ons in die lig is en of ons in die duisternis is. Want hierdie vers sê vir my dat as ek vanaand ja gesê het, maar ek is eintlik in die duisternis, dan lieg ek
en het ek glad nie gemeenskap met God nie. Baie soberende woorde, baie bekommerende woorde. Sien, ons kan deel wees van een van twee groepe. Ons kan deel wees van die groep wat in die lig is en gemeenskap met God het, of in die duisternis is en voorgee asof ons gemeenskap met God is, maar eintlik is ons in die duisternis en ons geen gemeenskap met God nie. En nou wil ek 'n verdere vers met u deel, en ek wil hê u moet van met my blaai na Matteus 6 vers 23. En ons gaan kyk by Matteus 6, ons begin by vers 22, dan kyk ons en ons sê, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog goed is, sal jou hele liggaam lig hê. Hier kry ons weer die lig en donker kontras. Maar as jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donkerte is, hoe donker moet dit nie wees nie? Vriende, hier is die Bybel besig om vir ons hierdie kontras tussen lig en donker nog meer duideliker te maak. Dit sê, die lamp van die liggaam is die oog, en as jou oog goed is, sal jou hele liggaam met hierdie lig verlig wees. Hierdie lig wat in Jesus was, hierdie lig wat as jy in dit wandel, jou deelagtig maak aan die verlossing van God. Maar dan sê dit vir jou, as jou oog sleg is, dan sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donkerte is, hoe donker moet hierdie donkerte nie wees nie? Met ander woorde, liewe vriende, die Bybel sê vir ons dat u en ek 'n gevaar loop om te dink dat ons in die lig is, maar eintlik in hierdie donkerte is wat van ons leenaars maak en geen gemeenskap met God laat hê. En dan gaan die Bybel vorentoe om te sê, as hierdie donkerte in jou is, en dit gee jou hierdie valse sin van beligting, hoe donker en hoe duister en hoe deceitful moet hierdie lig of hierdie donkerte dan wees, verskoon my, as dit jou laat dink jy's in die lig. Nou, as jy gaan kyk wat hierdie oog is die lig of die lamp van die liggaam. En dan as jou oog goed is daar lig, as jou oog sleg is donker. Hierdie oog, sê dit, literally according to the eye, in front of, in the presence, met ander woorde jou letterlike oog, metafories, according to someone's understanding, and figuratively, in extended sense of activity of the eyesight as the capacity to perceive and comprehend, understand. Kom ons maak dit alles gou baie duidelik. In other words, to make clear, cause us to fully know or cause us to understand the enlightenment of God through revelation of making known what is hidden. Met ander woorde wat die oog hiervan praat, is nie net letterlik die oog wat sien nie, maar jou verstaan, jou vermoë om te kan interpreteer en die waarheid te kan verstaan en die waarheid te kan ken. Die oog is simbolies van jou verstand, jou mind's eye, om te kan begryp wat die Bybel vir jou sê. En dit sê vir ons, as jy kan begryp wat die Bybel vir jou sê, is jou hele liggaam vol lig. Maar as jou oog sleg is jou begrip van wat waar is en nie waar is nie, sleg is daar eintlik 'n donkerte in jou. Eintlik is jy besig om te dink jy's okay, maar jy's so ver van okay af, dat jy eintlik glad nie gemeenskap met God het. Met ander woorde, ons het dalk 'n donkerte in ons, wat ons laat dink ons is okay. Met ander woorde, ons dink ons is kinders van God. Ons lees ons Bybel, ons betaal ons tiendes getrou, ons leef gesond, ons gee ruim offergawes en raak betrokke by kerkprogramme. Ons ken profesie en belangrike leerstellings. En in dit kry ons hierdie valse sin van sekuriteit wat ons laat dink dat ons het gemeenskap met God. Maar eintlik is daar 'n donkerte in ons, 'n wanbegrip in ons wat so deceitful is dat ons dink ons is okay, maar eintlik is ons nie okay nie. En liewe vriende, dit is hier waar ons versigtig moet wees en dis hier waar ons vir ons moet besef dat hierdie begrip is die opening
tot ons hart. En as ons goeie begrip het, gaan ons hart vol wees. Maar as ons swak begrip het, gaan ons harte leeg en koud en alleen wees. So dit is nie net wat ons sien nie, maar wat ons verstaan. Hoe dit ons verander en hoe ons toepas wat ons verstaan. Wat die verskil tussen godsaligheid en goddeloosheid is. Tussen lig en tussen duisternis. So met ander woorde, ons kan of in 'n kamer wees wat belig is en ons kan mooi sien waar dinge is waarteen ons toon kan stamp. Of ons kan in die donker wees, hierdie valse sin vir sekuriteit wat lê in die kerk en wat ons vir die kerk doen en hoe ons by die kerk optree. Alles hierdie kan vir ons 'n valse sin vir sekuriteit gee. Wat ons laat dink dat ons is goeie Christene, ons het samesyn met die Here, ons beweeg in die lig, maar eintlik beweeg ons in donkerte. Die ontnigtering vraag van vers 23, Matteus 6 vers 23 is wat u en my veronderstel is om slapenis nag te gee. Volgens Matteus loop ons die gevaar om rond te loop as kinders van God met die veronderstelling dat ons oukei is. Dat ons soos God in die lig is, maar eintlik is ons in die duisternis. Dit sê, as hierdie donkerte in jou dan so donker is dat dit jou kan laat dink dis lig, hoe donker is dit nie? Vriende, dit moet vir een van my 'n slapelose nag gee. Dat daar mag in my dalk 'n donkerte wees wat so diep is dat dit my laat dink ek is in die lig. Maar eintlik is ek so ver van God. En dan sê die Bybel vir my, dan lieg jy en het jy geen gemeenskap met God nie. Die Bybel sê vir my dat Satan gaan homself as 'n engel van die lig voordoen. Met ander woorde, Satan het hierdie omgewing geskep, hierdie wêreld geskep, hierdie plek geskep wat vir my conductive is om nog meer van hierdie donkerte in my op te bou, wat my hierdie valse sin vir sekuriteit van lig gee. En die Bybel sê vir my dat in 2 Korintiërs 11 vers 14 dat Satan doen homself voor as lig. En hy beweeg in hierdie wêreld as 'n valse lig. Hierdie donkerte wat my laat dink dis lig. Dis so deceptive. En Satan is die eienaar van hierdie valse lig, soos die Bybel dit vir ons sê. Dit sê vir ons dat ons geen gemeenskap met God sal hê nie. Ons is afgesny van God. Vriende, is dit nie vanaand van kardinale belang dat u en ek verstaan wat hierdie lig is waarin Jesus gewandel het en wat hierdie duisternis is wat so donker is dat dit ons laat misgis dat ons in die lig is. Ek sou sê dat dit vir ons van lewensbelang is om te verstaan wat was die lig waarin Jesus gewandel het, waarin geen donkerte teenwoordigheid kon hê nie. En wat is hierdie donkerte wat in my mag wees, wat my laat dink ek is oukei, maar my eintlik oor die afgrond sal stoot. En soos altyd kan ons die antwoord in die Bybel vind. En ons vind die Bybel in net die volgende hoofstuk, 1 Johannes 2 vers 8 tot 11. En dit sê vir ons, en tog skryf ek aan julle 'n nuwe gebod, wat waar is in hom en in julle, want die duisternis gaan verby en die waaragtige lig skyn alreeds. Die Bybel sê, hierdie donkerte gaan verby en daar's 'n ware lig wat in u en my kan skyn. Hy wat sê dat hy in die lig is en sy broer haat, is in duisternis tot nou toe. Met ander woorde, as ek my broer haat, is ek tot nou toe nog in die duisternis, al het ek gedink ek is in die lig. Al het ek my tiendes betaal, al ken ek my leerstellings, al betaal ek offergawe, al lewe ek 'n gesonde lewe, al doen ek al hierdie goed, as ek my broer haat, is ek nog in donkerte. En hierdie donkerte is so misleidend dat ek dink ek is eintlik oukei, ek is in die lig. Vers 10. Wie sy broeder lief het, bly in die lig
en in hom is geen oorsaak van struikeling nie. Maar hy wat sy broer haat, is in duisternis en wandel in die duisternis, en weet nie waarheen hy gaan nie. Klink dit bekend soos Matteus 6? 'n Donkerte wat jou laat dink dis lig, maar hoe donker is hierdie donkerte dan? Weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë verblind het. Vriende, ek wil vanaand afsluit met die volgende vraag. Gestroop van hierdie verskoning of slim woorde om te omseil wie my broer is. Gestroop van die idee dat ek kan kies wie my broer of suster is. En gestroop van die slim woorde wat ons partykeer vir onsself voorgee om vir ons te definieer wat liefde is. Kom ons strip al hierdie voorgee weg en ons praat reguit met mekaar vanaand. Die Bybel sê vir my, as ek my broer of my suster haat, en dan is ek in hierdie donkerte, wat my laat dink ek is okay, maar my geen gemeenskap met God laat hê nie, wat my laat lieg en laat sê ek het gemeenskap met God, maar ek is nie, ek is afgesny van God. Maar as ek my broer of my suster lief het, dan beweeg ek in hierdie lig en het ek deel van die bloed van Jesus. Is dit u en my begeerte om deel te hê aan die bloed van Jesus, om deel te wees van Jesus se familie, om in hierdie lig te beweeg? Of is dit ons begeerte om in 'n valse lig, 'n donkerte te lewe, wat so donker is dat dit ons misleiding? Sien, dit is hierom dat Johannes na God verwys as lig, want God is in wese selfopofferende liefde. En as hierdie selfopofferende liefde vir my broer of suster nie deel is van my lewe nie, is daar 'n donkerte in my wat so duister is, dat dit my laat dink dat ek okay is en in die lig is, maar werklik geen gemeenskap het met God of kan hê met God nie. En jy kan selfs net terugdink aan hierdie week se les. En ek dink dis wat die leeswes vir ons hierdie week gesê het, is dat Jesus het so radikaal anders na mense gekyk. Jesus het hierdie selfopofferende liefde gehad vir almal. Jesus het nie gekies wie sy broer en suster is nie. Hy het nie ander definisies of slim woordjies gegee van wat dit beteken om lief te wees nie. Jesus was lief vir mense, altyd, onder alle omstandighede. En dis daarom dat hy in lig kan beweeg wat geen donkerte kan binnendring. Suster White sê die volgende vir ons. In God se kerk vandag is groot tekortkoming. Meeste mense wat die naam van Jesus verklaar en hom aanwys as hulle verlosser, versuim om hulle wat medebroers en susters is lief te hê en in eenheid met hulle saam te lewe. Ons almal is vanuit een geloof, lede van een familie en almal kinders van een hemelse Vader. Ons almal deel dieselfde onverdiende hoop op 'n ewige lewe. Hoe teer en sag behoort dan die bande te wees wat almal saambind. Sy gaan verder voort om te sê, ons mag dalk op hierdie punt uitwys dat daar baie mense daar buite is met wie ons daagliks in aanraking kom, met wie dit nie moontlik is om so 'n broederlike of susterlike liefdesverhouding te hê nie. Bloot vir die rede dat ons ontmoetings met hulle net van 'n korte duur is. Maar die apostel Johannes laat geen ruimte hiervoor nie. Johannes se konsep van liefde is een wat omgee, selfs al kos dit selfopoffering tot op die hoogste vlak. Johannes se oproep moet in ons 'n nood vir 'n radikale verandering wakker maak, as ons dieselfde volgelinge van Jesus wil wees. En vriende, dit is hier waar ek vanaand 'n laaste ding wil sê. Hierdie lockdown het die kerk begin plaas op 'n plek waar ons gelukkig en veilig en gemaklik voel met bediening oor die internet.
En ons doen dit vanaand en dis op sigself nie 'n verkeerde ding nie. Maar Satan is besig om ons wakker te maak vir 'n kultuur waarin ons in isolasie God dien. En as ek die Bybel reg verstaan, is die selfopofferende liefde die lig wat my deelagtig maak van Jesus se bloed. En wanneer ek by die huis sit in hierdie nuwe manier van kerk gaan, en ek besef dat ons nie op die oomblik 'n ander keuse het nie, maar wat my vreesbevange maak, is dat ek dalk so gemaklik in hierdie nuwe kultuur word, dat dit vir ons die nuwe normaal word. En dit isoleer ons en vat ons uit die deel of die plek waar ons vir mekaar moet lief wees. Vir mekaar moet omgee met 'n selfopofferende liefde. Moet leer wat dit werklik is om so lief te hê. En dit kan net geskied wanneer ek interaksie met 'n werklike mens het, werklik in sy teenwoordigheid, nie oor die internet nie. En soos ek al reeds sê, ek verstaan ons is in 'n posisie waar ons dit nie anders te kan doen nie. Maar mag ons besef dat dit hierdie 'n plan van Satan is om ons in 'n kultuur te plaas van gemak waar ons nie hierdie liefde waarvan die Bybel praat, hierdie lig wat in Jesus was, waarin geen donkerte kan wees nie, dat ons hierdie lig nie kan uitleef en in ons lewens kan uitoefen nie. Mag dit ons gebede wees dat God hierdie wêreld weer sal terugbring op 'n plek waar ons normaal met mekaar kan kommunikeer en normaal met mekaar kan optree, sodat ons hierdie lig kan in ons hê en uitoefen teenoor mekaar. Mag ons tot die besef kom dat ons dalk vir onsself lieg en in duisternis is. En as dit so is, hoe donker is hierdie donkerte nie? Hierdie donker wat voorkom en sy oorsprong het by hierdie Satan wat homself gaan voordoen as 'n engel van die lig. Mag dit my gebed wees dat ons sal soek en die Here sal vra om in selfs hierdie tyd van die mekaar halfpad lockdown, miskien nie lockdown nie, dalk lockdown, ons weet nie meer wat se down dit is nie. Dat God vir ons die gewoonte sal aanleer en die geleenthede sal gee om nog steeds in die lig te wandel en om werklik hierdie lig, hierdie broederlike liefde, hierdie manier van kyk na mense wat Jesus gehad het, aan te leer en uit te oefen en ander mense se lewens te seën met hierdie lig. Lewe u vanaand in die lig of is u nog steeds in duisternis? Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons kom vanaand na u toe met 'n diepe besef, Here, dat daar mag in ons 'n duisternis wees wat so donker is dat ons dalk glo ons is okay, maar ons is nie. Is ons werklik lief vir ons broer en suster, Here? Is ons werklik lief vir die mense daar buite in 'n wêreld wat definitief in donkerte beweeg? Is dieselfde liefde waarvan ons in hierdie week se Sabbatskoolles geleer het, werklik in ons lewens? Of is ons besig om gemaklik te raak in 'n internetkultuur wat ons so isoleer dat ons hierdie liefde nie het of uitleef nie? Ek weet nie of dit so is nie, Here. Wys vir ons hierdie dinge, maak hierdie dinge nog meer oop in ons. Help ons om hierdie week oor dit wat ons vanaand gedink het te lees en te dink en te oordink en wys vir ons, Here, wat is in ons? Lig of donkerte? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag u 'n pragtige week hê en mag u in die lig wat geen donkerte het, waarin Jesus is, mag u in daardie liefde hierdie week wandel. Totsiens. Baie dankie Walter vir jou preek wat jy vir ons gegee het en die boodskap wat ons elkeen daai kan kry. En nou gaan ons 'n promosie video kyk van
'n recording studio wat op hierdie plaas is. Hello and welcome. We're standing here in front of the door of Adonai Music Recording Studio. We're on the same premises as Abundant Live here in Dundee. We offer several kinds of services and we'll get into those in due time. One of the services we provide is editing videos for music videos and for movies. So then I would like to welcome you in so that you can see what I'm talking about. So as I was saying out there, we take your videos and edit them. We put them into anything from a music video to a movie, whatever you need. Stories of Hope for the Unreached with Adventist Frontier Missions. I don't want to hear anymore. Teach me to listen. I don't want to see anymore. Give me a vision. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only Music composition is the ability to create music out of seemingly nothing. The composer sits and uses all of the skills and knowledge available in his repertoire to compose. It is by far the most technically and creatively demanding, and by far my favorite. Music translation is when you take already written music and you write it down in a different format, whether it's electronic or otherwise. So my first time recording in the studio was the cover of Nobody by Casting Crowns. And in all honesty, it was super scary for me because I've never done anything like it. But thanks to them, they made it super easy. They had great advice. And also, the finished product sounded amazing because Alex knew exactly what he was doing. And he knew the editing, he knew what to add, what to take out. And thanks to that, it sounded incredible. Personally, I have been recording in other studios before I recorded in this specific studio, and I love recording in the studio because I felt so relaxed. I could just like go on, just do it on my time, and it was quite amazing with all the supports coming from the side coming out, listening to the song. It was amazing, just recording and hear the support of the people. So not only is the studio amazing, but also the people and also the editing. I agree with Tam. It's absolutely amazing. I definitely recommend it. Honestly, I do recommend it, yes. you're not lying or something? No lie. Okay. I recently had the privilege of recording with Adonai Music Recording Studio. The atmosphere in the studio was relaxed and fun, and we really just enjoyed ourselves. The staff were professional, and it was just overall a very good experience. I would recommend that you use Adonai Recording Studio for all your recording needs, whether it be to record your own vocals or yourself playing an instrument, whatever your recording needs. It could even be a jingle for an advertisement. Contact Adonai Recording Studio. They can assist you with all your needs.
So, nou gaan ons kyk na 'n spesiale item van Ivan Mackenzie. Hy het in die vorige video gepraat van sy ABL jaar. So kom ons kyk of hy so goed kan sing soos wat hy praat. Wel, dit lyk vir my Ivan kan goed sing net soos wat hy goed kan praat. En dit is dit vir vanaand. So ek hoop julle het die program regtig baie geniet. En ons gaan nou sluit met 'n gebed. So sluit asseblief die oë. Baie dankie liewe Heer vir die boodskap wat U vir ons gegee het en al die seëninge wat ons nou gekry het deur die program. En wees ons almal nou wil ons in die naweek ingaan. En baie dankie vir alles in Jesus se naam. Amen. So dit is dit. Lekker rond verder. Baie julle.